Namuye na Kibonki, dore nguyu Kibonki. Kibonki promota. Ahuye na motari. Rwanda MMTV, dore nguwo nuri. Niko muta. Aha turi ku giti cy'inyoni. Wiyemeje gukora content. Naje tugiye kubereka umurwa n'abakiriya tubagezeho amahoro. Abantu bagusubscribinge, baguhe like. Oya babana ndi kumwe na Kibonki. Babana ndi kumwe na Kibonki byarangiye. Byarangiye. So abantu bifuza social media zose zitandukanye, yaba YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Yego. iyo wifuza yose na TikTok zose ziri monetize. Yego. Mwatugana tukabafasha. Kibonki dore nguyu. Yeah. Kibonki n'uyu nguyu. Ukeneye izo social media ko twazimukorera, hari ubujyanama, hari monetized, hari ubujyanama bw'uko wakora content ikarebwa n'abantu benshi. Yego. Hari uburyo ushobora kuguteza imbere ikaba yakubyarira umusaruro ukabona amafaranga. Ibyo byose birashoboka mu bijyanye na content creation. Okay. Cyane rwose. Social media rero zirimo amafaranga, ariko nanone bisaba gukora. Kibonki muri kumumva? Bisaba gukora, bisaba gushyiramo imbaraga. Ugikeneye yatwandikira kuri WhatsApp nimero 0784 38 83. Kuri WhatsApp tuba turiho, turamufasha tukamugira inama ku bintu byose. Bose. Kibonki promota, ubundi ibintu byose biba birangiye. Byose ni muri Kibonki. Ubu nange cano yanjye yakuze byarangiye. Byarangiye. Abana bagiye kubona amakaye. Byarangiye, abantu ntibagusubscribinge. Please subscribe brother. Please subscribe. Nukuri kanda hase bigutwaye iki? Izo wakanze ko ari nyinshi wakanze naho nga. Bigutwaye iki? Sawa.